Kile hizo chapeau zako ni hatari kweli. Haiko sawa tu. Unawaka man. Wewe vaa tu. Uko sawa. Jezi ni Kipusa Comedy katumvizwe nao ubuzima bwa comedy kuno bubona. Sije kuzingira kwanza lugha kwanza utuchanganye kwanza kidogo. Uchanganye watu wa Mayagwa TV. Piko watu hapa wa Mayagwa TV hapa banasikia zingine lugha ziko tofauti. Hamna shida. Ya nikibochiwa eko Ali Disliba na boy. Ni moyana Nyarumanga. Ni momino timu we mwochiwa Kipusa Comedy. Kipusa Comedy unatolondo utopata Facebook, Instagram, ose olya. Gesa abakunzi wa Mayagwa TV, abakunzi ibiganiro vyacu, abakunzi abo muva mukagera mukurikirana Mayagwa TV, muri agatonda abageni mwaramutse mwiriwe bwakeye bivanye n'akarere mutumberemo. Uno musi turi hehe? Uno musi turi ahantu bita mu Buterere bahita nimbari ni mu Kimbote sinzi ni mu Kimbote. Rero uno musi tugendeye bande? Tugendeye Team Kipusa Comedy. Team Kipusa Comedy imwe igaragara kuri YouTube, imwe ivyica bigacika. Rero uno munsi turi dufisa makuru menshi tushaka kubabaza bashobore kudushikiriza kuri Mayagwa TV. Reka tubakurikire cameraman ingo dukurikire Kipusa Comedy. Boro rero man. Boro je n'ubwa mbere kwenda hashitse. I location yo nga irarenze. No muri yanshikanye nga rero je batansubije kuri bisi je sinibaza ko nza kubatora kandi. Jesa abakunzi wa Mayagwa TV mwababonye. Ngabajya Team Kipusa Comedy. Uno musi tufisa makuru ashushe. Tuse amakuru ashushe. Kipusa Comedy. Abantu batarumva Kipusa Comedy. Kipusa Comedy. Temsala. Mani. Gute? Sawa. Mani. Musi ndabona watugende. Nabarondere hariya hose ku makona yose. Cameraman uratubona fresh. Wari watubuze. Mani, je n'ubwa mbere nshite ngaha. Fisa makuru menshi. Shaka kubabaza. Kwanza nambie kwanza mbona muko hapa kwanza muko bitugana? Tunatulia tu hapa. Funga kayo. Umuntu tariko turabanga rero narasohoka niyo tariko turarindira. Asanga ari umudemo murindiri. Oya. Acha wewe. Ibyo tutarabihebye. Ngiye bugare. Pita yo bose. So mfoto. Bakuzi wa Mayagwa TV aba nibo bita Kipusa Comedy. Ni Team Kipusa. Yes. Mwumvise abandi n'aba fake. Yego. Rero ngaha na leo jiani. Babye kwanza salimia kwanza watu wa TV. Kipusa Comedy l'international. Eko a eko. Yoko. Tukaba tukinira ngaha nyene mu Nyarumanga. Ahubwo turashimiye kuba tubona matugende no munsi nyene. Ego turanezerewe cyane karibu kabisa. Gesa abakunzi wa Mayagwa TV ni Viviera familia kuri microne Mayagwa TV. Uno munsi rero ni ibintu bishushe gusa. Uno munsi twagende Kipusa Comedy. Tugomba tumve amakuru yabo iyo ibintu byabo ariko biragenda. Kipusa Comedy, Team Kipusa. Numvise ni Yoko na Eco Boy. Yeah. Rero dufisa amakuru tushaka kubabaza. Ubuzima bwa comedy mubona gute? Gusa ubuzima bwa comedy naho bugoye buragoye cyane kuri twebwe kubera ko turavise ingorane nyinshi tuko gucamo nyinshi cyane. Ego ni ingorane nyinshi tuko gucamo. Turashima Imana nyene kubera nyene tuguma tuyibandanye mo nyene tubigwana ko nyene ahubwo tugengera ubu niho biza kuza kugenda neza ko twaronse umuntu aza kudufasha. Ndugu yangu akili hizo chapeau zako ni hatari kweli. Haiko sawa tu. Unawaka man. Wewe vaa tu. Uko sawa. Jezi ni Kipusa Comedy katumvizwe nao ubuzima bwa comedy kuno bubona. Ya, sisi tunashukuru sana kwa ujio wenu kuja kutuoji. Na isitoshe changamoto za comedy ndo kama hivyo, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tunapambana mdogo na nashukuru nyie pia mnatusupport, ila tunazidi kushukuru sana na tunaomba support yenu ya kutushika mkono ili tupate kusogea mbele kidogo.
Sawa, injo Amayagwa TV. Ya Amayagwa TV, okay, tunashukuru sana kwa ujio wenu kabisa. Sasa wewe unaonekana kama unajua lugha nyingi. Nipitishe kuzingira kwanza lugha kwanza, tuchanganye kwanza kidogo. Uchanganye watu wa Amayagwa TV. Piko watu hapa wa Amayagwa TV hapa banasikia zingine lugha ziko tofauti. Hamna shida. Ya nikibochiwa eko ali disliba na boy. Ni moyana Nyarumanga. Ni momino timu ya mwochiwa Kipusa Comedy. Kipusa Comedy unatolondo utopata Facebook, Instagram, ose olya. Omone vitu wetu manjoinjo yetu ya Eko Boy. Mama. Iwa, wakunzi wa Amayagwa TV nabwiye ko ari show. Leo turi kumwe na Kipusa Comedy, ni team Kipusa Comedy. Vuba tuzotembera na Kipusa wenyene kubwiwe izina giwe Kipusa. Tumutembera nayo nyene tuyage kubijanye na timu yiwe kubijanye na comedy zabo, bakina comedy ziryoshe gose. Ushaka kubakurikirana neza andika kuri YouTube Kipusa Comedy, ama usigeyo like, ufyonde kuri sabone ubakurikirane, hama ubaterere n'ivyumviro ahantu ubona ko boshobora guhindura cyane bashobora kubandanya. Rero tufise ni timu ifise indimi nyinshi bashobora gukoresha. Wetu na masikio yako. Wetu na masikio yako na meso mobe macho yako na macho yako. Sasa ndugu yangu, comedy birendekaga kusema tumwe mujisikie kama mnaweza comedy. Kusema kama tujisikie kama tunaweza comedy. Mtaani huwa tunaishi na wajamaa wengi, tunatembea na ndugu zetu wengi, hata watu wakubwa pia wanatuambia kwa nini hivyo vitu ambavyo mnafanya hapa mtaani kuliko kuitia kwenye watoto hivyo, msivitie kwenye kazi ili muone kama mnaweza mkajiendeza mbele. Ikabidi tuanze kuhangaika kwa nafanya mchakato wa kuhangaika gilisi tutapata kisa kwa natusaidia, inabidi tuhangaike sana, tulihangaika sana sio hata kawaida yani. Sio hata kawaida. Kuna makameramani ambao tulilipa hata pesa ambao hawakutulitea kazi zetu ambazo tuliwalipia. Wanakuja wanatufanyisha kazi, tunafanya kazi, tunawalipa ila kazi zetu hawatupatia. Mizigo hawatuletei. Ila tunamshukuru tu Mungu, bado tungali tunapambana kwa sababu hizo zote ni changamoto ambazo tunazipitia. Hizo ni changamoto ambazo tunazipitia na hatutokata tamaa kwa sababu mbele ndio kuna mazuri kuliko yaliyopita. Na hali hatuwezi kuyatia tena kwenye akili kwa sababu ndio tuko tunaenda mbele hivyo. Hapo. Kuri abo bantu mbe nacanga ruga mbiri. Haina shida tunakusikia. Sawa. Kuri abo bantu bahaye amafaranga barabatwara ama video kama wewe. Unawaambia nini watu kama hao? Mimi kwa watu kama hao, cha kwanza tu naambia hiyo hali sio nzuri. Sawa. Juu katika sanaa tunaomba sio tena kusaidizana, kusaidie na kushikana mkono. Kama huyu yuko chini, inabidi tunamsogeza hapa mbele. Na mwingine kama kutaniwa mbele, inabidi anashika na mimi wa nyuma, anisogeza pale mbele ili kusudi sio wote tusaidiane. Kesho na kesho kutu hapo mbele tushikane vizuri. Ushaona. Kwa hiyo kwa hicho kitu naomba mwenye anajijua yuko na moyo kama huo na kitu kama hicho akiache. Kwa sababu wajitahidi sana kwa sababu ili nchi yetu ya Burundi iende mbele inabidi wao wanatusaidiana sisi. Zingine nchi zote zinawasaidia watu. Unakutanisha makameramani sio ndio wanatafutwaga. Ila unakutanisha zingine nchi makameramani ndio wanawatafuta wale wafanya kazi. Ili kwa sababu nchi iendelee mbele. Ila unakutanisha sisi tunataka kufanya kazi ndio tunawatafuta makameramani, tunawalipa lakini pesa hatupati. Vitu vyetu hatupati. Kabla unyanyasaji. Sisi tunatafuta maendeleo. Sawa. Kesa bakunzi wa Amayagwa TV mko mumva vyinshi kuri team Kipusa. Hari abantu baje bariyemeza bavuga ni baje gukorana na team Kipusa. Ariko amaherezo yabo team Kipusa yarabaye amafaranga kugira bakora ama video bashutinge kugira barabe ko botera imbere, ariko babagiriye nabi babatwara amafaranga babatwara n'ama video yabo. Vyiza ndazi ko ariko barakurikirana iganiro abantu bafise ivyumviro nk'ivyo cyanye abantu abo bakoze ivyo bintu ifoko bo bihagarika kugira dufashanye dutera imbere twisi dukore nk'abarundi bumvikana. Yes, yari Amayagwa TV turi kumwe na
Kipusa Comedy, timu ya Kipusa Comedy nababwiye ko vuba tugiye kubereka Kipusa nyawe rero. Iyi ni timu yiwe. Vuba rero tugiye kubereka Kipusa nyawe. Mumumenye Kipusa ninde. Ujya ahora kinajya ama comedy aryose. Nababwiye ni nyarukira kuri YouTube mwandike Kipusa Comedy. Kipusa Comedy. Uko nyene ucyumva Kipusa Comedy. Muraza kubona amakomedi aryoshe neza, mubafate mu mugongo, dufashanye twese dutere imbere. Sasa braza kajambo ka nyuma rero ku bantu bakora dukurikirana abakunzi ba Kipusa Comedy n'abakunzi ba Mayagwa TV. Mbo je ndashimiye Mayagwa TV kuba duri kumwe ngaha, ndazi ko mbo ibyo ngiye kubashikiriza kandi ibyo tugiye kubazanira ari byinshi, mugiye kudukurikirana gusa neza cyane. Turaza gukora ibintu byiza cyane, ndabashimiye cyane abafana bose, muze gukora like, comment, byose turabashimiye, subscribe zose kuri Mayagwa TV, murakoze cyane. Ndugu yangu kwa ile lugha tuchane kwa ile lugha ya nakanyamanga ujio wa Mayagwa TV wicho nyatela Kipusa Comedy nakanyamanga naona watu wamuchangela beto Mayagwa TV tamwibere libya subscribe commentaire halia na bila kusahau Kipusa Comedy holonde ali etemo oto igisuma holonde bangene o YouTube hapana wasi subscribe ni bea commentaire ale nakanyamanga Mayagwa. Nashukuru sana kwa ujio wenu, asanteni sana jamani. Asante sana. Sawa sawa. Yes, abakunzi ba Mayagwa TV yari Viviero Familia kuri mikona Mayagwa TV ahantu yasu yanyishe ewa kamanda pakumbukaga tena pigo makona mengi sana. Janja hiyo, janja. Hapa ndio fasi mnakuwa mnafushia babebi. Basi. Yes, abakunzi ba Mayagwa TV yari Viviero Familia kuri miko turangije tuvugani mugende mufyonde kuri Mayagwa TV, mufyonde kuri s'abonner cyangwa subscribe, mugire commentaire, like na share, muce muvuye nga muce mugenda kuri Kipusa Comedy, mufyonde subscribe, like, comment na share, ama dushobore gutera imbere tuvugeni. Ciao ciao.